Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ka morago ga gore mpumelelo ya kwa di-voice note tša Chef Sabelo ka mokgwa e le gore ba bolela ka gona o kgonne go bona gore bana ba gagwe ga ba safe ntle le yena, gomme o thomile go itshola gore ga nkabe dilo tše di diregile senke di diragala ke o bona o kare nkebe bana ba gagwe ba se kgole le yena. Mara se se mo tshwenyang ke gore Moyokasi o mo emišeditše letsogo, so taba gore a mo emišeditše letsogo ke e leng gore ga e rate gore yena a ka se dumela mosadi a mo namela godimo ga hlogo, so o tlo ikemela ene o sa tlo ema mo mabakeng a gagwe a gore o sa tlo tsena ka gare ga Sethembu a nyako gore a bone le gore o laola ke mosadi. Mara ge re tla baneng ba gagwe gore taba bana ba gagwe e mo koša bohloko, so o bona o kare o nyaka thušo go yona, gomme ke re Moyokasi le yena mohlomongwe o sa hloka counseling ka ge e le gore ntho e leng gore Mpumelelo ya e dira ya gore go tsene batho ba bantši mo relationshipeng ya bona e mo košitše bohloko. Mola e le gore ba bangwe ba boditše Tirelo gore ba suspecta gore Tirelo le yena e ka be e le gore o na le letsogo mo relationshipeng ya Mpumelelo le Moyokasi gore ba feleletše ba kgaogane. Ge nka ba e se ka Tirelo nka be e le gore ga se ba kgaogana, gomme Tirelo a tsena comment a botša gore lena le be le le kae ge re be nna le Mpumelelo le Moyokasi re le ka mogare ga relationship. A se nna ke dirileng gore ba kgaogane. Mpumelelo ko mogolo o na le maikarabelo o kgona go ikemela, ke yena be a tshwanetse gore a ipolelele go dilo tšeo a dule le Moyokasi ba lokiše ditaba tša bona, e seng gore nna ba ntsentšhe ka gare ga tšona. A ke tsene felo lena le tsebe selo ka relationship e leng gore nna e be ke le ka gare ga yona, so iketleng le tlogeleng go bolela gampe ka nna ka gobane nna se nna ke dirileng gore ba kgaogane. Ke bona e le gore batho ba gapeletša ke gore yena Tirelo nako tše dintšhi ge go bolela ka Moyokasi o phela e le gore ga a thabe, le gona mo gontši o ba sa bontšhe hlompho go Moyokasi, a bontšha e le gore o ka re go ratwa yena go feta Moyokasi. Mara ka gobane mengwaga ya dumela, ke nagana gore go dira ke gore e sa le ba bannyane a se ba ba kwešiša gore taba ya Sethembu ke eng, ta go ne le motho mo special ka gare ga Sethembu. Le basadi ka makana le a swanetše le hlomphane le ratane le kwešiše gore monna o kwa rena re le ka mokana ga rena a gone le mosadi o e leng gore o phala o mongwe, tshwanetse re mo hlokomele, re tsebe gore re tsene ka mo re tlo dira se e leng gore re se tletse ka mo. Bjanona ke nako gore ba kgone go ithuta, ke nagana gore ba ithutile le ge e le gore ba ithutile ka bohloko. Mpumelelo gane jalo kwa bohloko ga thoma a bona gore Chef Sabelo di-voice note tše di bolelang ke tše di feng, gore o thoma go nagana ka lerato le e leng gore o na le lona mo baneng ba gago, gore mara ke eng tše e leng gore di tlo diragala. O ka re ka be Moyokasi a tšhositše motho mongwe e seng Chef Sabelo, bana ba ka ba be safe. Jwale nka be le yena Mpumelelo a theeleditše mmayeni ka nako a ba mo kgalemelang mmotša gore Mpumelelo o seke wa, Mpumelelo hlompha Moyokasi, tlogela go koša bana ba batho bohloko. Go tshwana le Baba Mseleku le yena o kile a mmotša gore rata basadi ba gago gore le wena ba tle ba kgone go go rata. If o ne le mo tshwanetše o ba rapeletše gona, because nna ba ka basadi ke a ba rata ebile ke a ba hlompha. Ge e le gore wena o ka se hlomphe ba gago, then o tla ipona. Nna nka se go gapeletše gore go sa hle o ba rata o tšwele pele le bona, ka gobane relationship ke ya lena a se yaka. Ke tšona tšeo tša bana ba Izingane Sethembu. Thanks so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.